Dobrodošli u azbuku veštačke inteligencije. Moje ime je Marko Janketić. Kako vaša kompanija može da uđe u svet veštačke inteligencije? Odgovor na to pitanje možete da date samo vi, a mi ćemo se potruditi da vas usmerimo. Setite se ili pokušajte da zamislite uvođenje interneta u tradicionalno preduzetničko poslovanje. Od početka komunikacije mailovima do digitalizacije dokumenata i izrade internet sajtova, pa kasnije i masovne internet trgovine, prošlo je skoro 30 godina. Činjenica je da ne postoji kompanija ili biznis koji je opstao, a da nije svoje poslovanje unapredio internetom. Cilj ovog serijala je da vas spremi za sljedeći korak. Ulazak veštačke inteligencije u svet poslovanja i preduzetništva. Zamislite, na primjer, da imate knjižaru i imate sajt svoje knjižare, Instagram i Facebook naloge i da tako prodajete knjige. Vaše poslovanje zavisi isključivo od energije koju ulažete vi i vaši zaposleni u marketingu i kontakta sa vašim kupcima i čitalačkom publikom. Za to vreme jedini koji rastu su oni koji pored tradicionalnih marketinških i komunikacionih alata u poslovanju koriste veštačku inteligenciju i analitiku velikih baza podataka. Internet prodaju knjiga vrši i Amazon, ali to ne radi ni preko Instagrama ni preko Facebooka, već tako što već skoro deceniju prikuplja podatke o potrošačkim navikama svojih kupaca, sistematski razvija algoritme koji ne samo da prate trendove, već ih ponekad i sami stvaraju. Sajt, Instagram i Facebook nalog su danas standard svake kompanije i ne čine vas više konkurentnim. Ono što vas čini konkurentnim na tržištu jeste ulazak u svet veštačke inteligencije. Ta avantura košta i nije odmah isplativa, ali pravila igre su takva. Ulazak u digitalnu transformaciju vaše organizacije morate posmatrati kao investiciju u koju što pre uđete, jeftinije ćete proći. Bitno za ulazak u svet veštačke inteligencije je da što pre uđete u sakupljanje podataka. Da imate timove koji znaju kako da ih sistematizuju i šta sa njima planiraju da rade. Budući da poslujemo na teritoriji Evrope, bitno je da u tom procesu poštujete GDPR propise o zaštiti podataka o ličnosti. Također, nije rešenje ni da odlučite da od danas skupljate sve digitalne podatke koji su vam na raspolaganju i da ih za par meseci ili godina date ekspertima za IT ili AI i da od njih očekujete čuda. Proces koji bismo vam mi preporučili je da prvo investirate u jedan eksperimentalni projekat. Prvo da okupite vaš IT tim i da njemu pridružite onoliko AI eksperata koliko možete da priuštite. AI eksperti, tačnije stručnjaci za veštačku inteligenciju i analizu velikih baza podataka, posluju online i ima ih po celom svetu. Dakle, prvi korak je da vašem IT timu dodate par eksperata za AI i da napravite neki mali pilot projekat kojim biste definisali koje podatke ćete prikupljati, na koji način ćete ih prikupljati i što je najvažnije, kako ćete te podatke koristiti u budućnosti za unapređivanje vašeg poslovanja. Ovaj pilot projekat možete raditi u okviru vaše firme, a možete ga i dati nekom podizvođaču. Kasnije možete razviti AI ogranak svoje firme i nastaviti sa investicijom. Podsjećamo vas da veliki broj trenutno najbogatijih kompanija na svetu pre samo 20 godina ili nije postojao ili nije ni bio na ovim listama. Ono što jesu, investirale su u razvoj veštačke inteligencije u svom poslovanju. Da biste znali kako da odaberete pravac razvoja za vaš pilot projekat, bitno je da znate koji su limiti veštačke inteligencije danas. Podsjećamo vas, naš savjet je da sanjate velike snove, ali da se do velikih stvari stiže polako.
Lepo bi bilo da baš vaša kompanija razvije neki svetski poznat projekat iz oblasti primjene veštačke inteligencije, ali i razvoj jednog malog segmenta u okviru oblasti poslovanja vaše firme ili organizacije može vam doneti veliku zaradu.